Mangarela le Palemia le sa whakarango le sa whele songoanga le Palemia e winga le fsasoangi ako o makai ma puringu. So gongo e play ako le kiripi lea. Okay. Oh. Yeah, it looks like makai handling punishment to the youth. Mangkualenga kena me ale songoanga le Palemia e whakakau I le kupulanga. Well, the misbehaving in the village, the misbehaving in town, and sometimes this o le whenga kai o le makaupule because o ka koura walunga I lumalaulanga, but sometimes I don't know, do we have to go back to this e ka kaunko ka koe foi koe ngā disciplining ia o ka koe youth O lau tala mua le atua ma nai. O te le lopo ai le na nofo po e le ata lea ma avilunga. O le poenga o le ata lea ma avilunga wa lea ngai. Awa a ka kufisiri sawa e kalia ngi ko inga mea. E le kalia e vai lau kele. E iai va ai ngai le tatau. E iai vaenga whaaloto I whale a whai o se fuafuanga la vaia whaaloto I whale ka kia ia la kou le mea lea kui o le wingo le whamatalanga leanga nga kako whiola uma mai ese foi kako upbringing e whaitau ese foi le toa tele I manatu malangona I le mea lea e fisili mai a ke au whaapeanga whai au iaso ula kiki o ke kali aku I oe e whiololo ma maor fuela e whiololo e whiololo le fuele la ma kulanga ai e le whaapea ungi mea e le lei mo mata o istangata mo le sila iskangaka ia ula ia o te lei loa I tangata lena nofo po ele mea lea mo le fia manao e fia makaukia ma fia kelengi ia nga viewers ma tulanga whapena lea la ua iluma o fōringa lau tele leanga ese it depends I le upbringing o oe e ke interpreting hai le mea lea awai ma whainga o whaiaku that's normal ai sa wai loa malisa kanga ka whapea mai lua eke that's abuse ai sea leanga sa mili o ia leanga e ola e le mangakunga a mako e le mili a mako peita ua leanga mamatanga ai sea o ngau ke le lupo le armeng kango wheru funga pu e ai a mailunga o fusi pa au mea lai fue mai ai but e mata marisila lau tele leanga o lea waka ko le level social media e makua le whekau I e le se via popula ia ko inga mea e le karia inga fo I o keno lalangi baba ai e paule mea o le atupu le mea lea o le avakua I o le image matua matanga o Samoa I maka o le laukele o le kau ke ngau e whaakosi ngā kukurisi Samoa o le kau ke ngau e whaingoa ku ngai mawhainga a kaku a o le toa inga mea le o whai ia oilangi kanga kakawhau mai oini whangau e fia mangao e tasi ale wawa ai whanau lau tele I fafo ia kungunge ilanga I lenga o Samoa le ua koe wa ai mea ia o le ua wa ai ma Samoa I fafo aku mai ko kongu o Samoa nalana ia te ulo wa ia tulebelea te leiloa pea lau kala e whai akuso e le o mea umai ke ngofo post I lunga o social media mea fo ile misa mai ai isi kangaka ma ka uma ia fa loko I fale o ko ngani ma ka uma ia fa loko I fale o isi mea le ai o mea nga keep it to yourself e ia mea ia mo oe lava ia e ke le songa ai awa ele mawhainga e handolinga faso I fua adu ai ai le o ngi mea uma whai makongi mai runga social media wa o mea laranga o nga whai kau ese leo kukuila ma ape peor kala e whai a so ola unga tei ki le vaenga lea tei lo sfilnga lo sunga le atu Nei sa kare whai lembe Anga e pe mangi kero ki ngope a vai Mali e leile e se sila le atu a foi le na tonua le maua tonua le atu a peno foi atu
Leanga ele mafainga tolerating sunga le atawa leanga yes saolele and I agree with him. The way he raises kids, mame uma through the word of mouth, mame fa pena, and that's 100%. Ese uma the way he was raising me up, mo uso mo uko fafine. My dad was a punobal kala. E fue makakao, e fue waya o ki poki wila, e fue leamo, e fue sai o mea uma nga. E o mai tio neo. Lai longa, lai ya ioi. Lai ya me o ulanga fa pe nga longa i lima. Of course, mo levan kakaung karoka i ngaso. Peita. E ya fa aloko i fale o le winga o la ukala. O le ala le so nga le ka u fai kanga kare ngofo au mai lunga pu e me le ma mai lunga. E le kai a koe i oe ngisi. E au ngā le discipline lea ngā whai asola. E le koe i oe ngisi karia i kaimi ngai according le video le wa mai lunga. No. Kasi arba ayar kangaka lau kele marba ayar majority o lalangi. It's violence. Yeah, well, that's why we put it up there, just so that we can have a garner and have a talk about it, because it is happening. And it's something, like what I said, ile Aoa'I Le Palemia, e mo miele fsaswangi pulengu mamakai, o afianga, afa pera koenga, if this is what we're looking at as a motive, then I really believe we could go and step in the ministry of if so swangi makaup, because it's our little song set to go move forward, and then ka foi ngala makamaka mai mo mele lo langi ako. We want to put on the best image, and we want to have change. O swinga me don't fight. Na tolua la foi manino fionga le tua o ngar kar kuore mani la foi yai fata o tolua tolu foi pasfuru fa au nei tau fia le o inga ile tama wa a fai e te sasa ia te ia se la au e le oti oia e te sasa ia te ia se la au ona e lavea ina le o lona nganga pai ola kala ngoa mai ere kus pai ola kala ngoa mai le sasa mare ka e o ngare ka but aka ko va ai kula ona o mata o te mile nei ese o lau va ai ese ki ai o lau va ai ese se ai mamea ai ia te o tangata ia ka go fika pu e meia ma ku ifo iru e kuloa o le fa vale nga le loa ai o le ama ku ai lo ke ngoi fo le fa kanga mai pese ia e pe ka justify mai ai o le o nga ma ku ai fa nga e ai ile nowadays mar kilo abuse le mele violence e lo kai le la ko kusa aku se siku ko ka ngofi pu er mele mai lunga se avesi ko inga lo ka ala la fa o e uma e ngo lo ka ma a o langa ye le ngau ka inga i ku ha ku re sasa le nga ye o le discipline o ka ko lo ala me nga fa ka miki o fesi o ka ko o si la fia le la lo langi maka ko lo ngi me ba le nga fa ye au lai ai fa maka ngi me vale la ka ko wa o fi ke le fa so mele a fa ila ngi me vale nga fa yela ula ikia o ngi me maka ngai fa ngi ke ngiki fa malo sikeke o ha uma me fa penga o le ala le si argument ka ko ke ko fa ye ku aku pe a mala mai o le mafu anga le ngale ba fu fa pe ko a fa o mo wa ku ra ku pe par far ku fa fe au wa ku fa fo ga la tunu o fe ala fu ya ile le ami ko wor mele ai e ma fua mai ona leanga o ngore pu e fua ma ave fua i lunga a o o le fio anga le ma ko isu e al kanga ka leanga fa yer mele ma pu ma nga fa penga ai ta tu tala noa mai le taimi le nei ma mata o le tu la fondo ma le ma ale ale o ku la fongo wa yai e ma ko ko rosi pi si a meia e ma ko a la foi la le ta ua i o le au mai ngai le fio ngai pa lai ta ua ia avatu ia ifio anga avaku yo ko ao mo ko lima e toi fa fo ia tia o to le o ina lenga o fale a onga bo mo o ko mikiki o ko kongu o longa ainga ko kongu o longa o fale a onga bo ia ai onga fo yo le a mai ya le winga le anga le o fa por kiki mar fa lo ko le anga mar ka mo fa yo isi fa le anga mea e tau mo fa expose mai ya tua pata tua ni a o onga le that's all I can say. Winga na la tala. Awa aruan ngila o mai lore fio angam fa pe mai. Ia or ma fu anga le nga ma ko fue ai au la.
mafuanga le ai sau le mafuanga au ele rope aku ya o ele ke ke fai ki o le ele rope ke o e fasia ya ro kari ave farma ya o mai ngai wa mala ya ana ona auto fa pena ya o le ale tua pata tua au le bela wa mai le fautuanga la fionga te ta o le tunu le nga wa sa fa a mionga makanga ya ka ko ba ya ku le na tato fia o mata lai ni ka ba le nga fanga mo ya fa fe ngai la au lai ki ngai pe a mawa nga e fa pe nga e kai e tai fa pe na fo ile o nga me o fa ya ola una fa so matulanga fo ya marul fa so